Masayang although anak, kumusta na kayo? Bilang anak, atin kang karapatang dagong mayap at masaya. Pisabihan tayo Kenny ing metong kareng mapilan mong karapatan. Kaya rin ang lusyon tamo, asahan na, asabing atin lang karapatan keng gustong nutrisyon deng anak. Magpasalamat ka rin karapatan aatatanggap bilang anak. Pisabihan talangin ing tungkol kareng karapatan. Nano ing buring sabyan ning karapatan. Magaling. Ding karapatan, yapin la ding bagay a kailangan may biye kaya kayo, ban maging kayong mayap, ligtas at matagumpe. Tandanan mo, ganaganang anak, dapat lang may biye ding karelang karapatan. Oreni dengke kang karapatan bilang anak. Lawen mo ring litrato at basan deng telatag. Mi bayit at mi kalagyo. Mi kapamilya. Makapag-aral. Makapamyalo. Maubog ing talento. Makasabing sariling opinyon. Atin kayo pang metong karapatan aala karetang may banggit. Kapag may biyayay ni, sisikan at titibe ka katawan. Basan meng adwang beses. Karapatang midinan ustong nutrisyon. Karapatang midinan ustong nutrisyon. Basan at pakindinjan ing tula, ing pamagat na ustong nutrisyon sinulat ng Marian S. Razote. Metong karengka kung karapatan king hustong nutrisyon ko midinan. Karengka ko bibiya yung pamangan, babalik ko ing kapasalamatan. Ebon kay ni guleman at prutas, nasi, tinape, danum at gatas, makasikanla at makakatas, keng sakit, milawat ko't miligtas. Kaya ritayang binasa itang tula, sagudan tala rin kasunod ng putang. Number 1. Nanong karapatan mo bilang anak ing may banggit keng tula. Nanong karapatan mo bilang anak ing may banggit keng tula. Nung ingke kayong sagot, midinan ustong nutrisyon, gusto kayo. Number 2. Nanong lareng may sabing pamangan, amamye ustong nutrisyon. Nanula ring may sabing pamangan, amamye ustong nutrisyon. Nung din kayong sagot, Denny, ebon, corny, prutas, nasi, tinape, danum, at gatas, gusto kayo. Number 3. Gustong tinggap me ing karapatan mong ay ni, nanong ing malyari keka at keng katawan mo. Gustong tinggap me ing karapatan mong ay ni, nanong ing malyari keka at keng katawan mo. Nung ingke kayong sagot, sikan at umibe ka katawan, gusto kayo. Number 4. Nanong ing ibalik mo kareng taong magkalob gustong nutrisyon keka. Nanong ing ibalik mo kareng taong magkalob gustong nutrisyon keka. Nung ingke kayong sagot, pasalamatan la at luguran, gusto kayo. Number 5. Nano kaya ing itsura na ning anak ay midinan gustong nutrisyon? Nano kaya ing itsura na ning anak ay midinan gustong nutrisyon? Nung ingke kayong sagot, payat at sakitin niya, gusto kayo. Tandanan mo la reni, bilang anak atin kang karapatan midinan gustong nutrisyon. Dapat kang pasalamat king akong Ginoo at kareng taong mamike kang masustansyang pamangan. Nung ing anak, masaya, malusog at panesa sakit, may biye kaya ing karapatan na king gustong nutrisyon. Dapat pasalamat ka kareng hanggang nulugod ka at gustong mamangan ka, gigisanan mo ngan bang dagol kang malusog at masaya. Nanuya kasing karapatan mo na atatanggap mo is sumakapangan kang masustansyang pamangan?
Kumpletuan meng panyalita keng lalam. Metong nga letra mo inibili mo balang bulis. Atin kong karapatang midinan. Nung ingke kayong sagot, gustong nutrisyon, gusto kayo. Ngeni naman, lawen may ing anak king litrato, nung keng palagay mo, may pagkalubya kayo ing karapatana keng gustong nutrisyon. Kulayan meng matuling ing masayang lupa, nung ali naman ing malungkot a lupa ing kulayan mo. Lawen niya ing litrato. Midinan niya bang gustong nutrisyon ing anak? Nung ing kinuleyo ing malungkot a lupa, gusto kayo. Makalunusyet ang anak, pero ikayo dapat baluyo na ali ganaganang pamangan masustansya. Nga dapat mapili tamo kareng kakanang tamo. Laban mo rin ang anak. Nino kaya ing midinan gustong nutrisyon karela. Bilugan mula. Lawen nila din anak. Insano ka rin anak ing midinan nutrisyon. Nung ini, biniluge, gusto kayo. Kung yung litrato nga ini, biniluge, gusto kayo. At nung yung litrato nga ini, biniluge, gusto kayo. Ngeni anak, sagutan tala ding putang. Nanong karapatan ing atin ka, bandagol kang malusog. Nanong karapatan ing atin ka, bandagol kang malusog. Nung ingke kayong sagot, gustong nutrisyon, gusto kayo. Next, nanong dapat mong sabyan king apong Ginoo at kareng pamilya mo kareng bibiyedang pamangan. Nanong dapat mong sabyan king apong Ginoo at kareng pamilya mo kareng bibiyedang pamangan. Nung ingke kayong sagot, pasalamat, gusto kayo. Next, makananong mong abalo nung imbetong anak, mibiyaya kaya ing karapatanang midinan gustong nutrisyon. Makananong mong abalo nung imbetong anak, mibiyaya kaya ing karapatan ng midinan gustong nutrisyon. Nung ingke kayong sagot, malusugya at aliya sakitin, gusto kayo. Wow! Kabiyasan mo! Na kanyan, ing tatawlinggawan mo. Lumulis ka mo, ibat ka ring litrato, dareng anak, papunta ka ring kalatag, nung midinan la, bang ustong nutrisyon o nung alila. Lawen niyang litrato. Pantunan nyo la, ding anak, midinan ustong nutrisyon. At, gumulis kayo, gulis, papunta ketang anak. Nung ingke kayong ginulis, ini, ampo pa ini, at saka ini, gusto kayo. Dening anak ka rin midinan lang, gustong nutrisyon. Nung den ginulis yun, ding anak ka rin ampo pa ini, gusto kayo. Ding anak ka rin alila, midinan, gustong nutrisyon. Hanggang niya mo, Kenny. Salamat!